Target araw del Philippine Drug Enforcement Agency aquí na rehiyon para neutraliza con el no menos 50 mga high-value drug personalities quien presentamente opera na Western Mindanao. Estel Cosayable el nuevo asumido director del PIDEA aquí na rehiyon 9, Lindon Aspacio, durante el press briefing na City Hall ayer aga. Asugun kun Aspacio envuelto este mga personalidad na vendida, distribution, kultivasyon y smuggling del droga illegal na rehiyon. Asugun pa kun Aspacio ay at silalagas kon este mga personalidad and koordinasyon na militar. May mga high value targets pa tayo dito na identify. And hindi siya bababa sa 50. So, itong mga tao na to, we will be focusing our efforts para ma-neutralize sila. Iabla pa si Aspacio kay mas ta-intensifika sila aura kundi ila gehra kontra droga, especialmente kaya dirihiya el presidente del país Rodrigo Duterte para suspende con el gehra del Philippine National Police kontra droga y dehaya con este na PIDEA. Asugun kun Aspacio ta konsentra también sila aura para aseabaha con el demand and supply del droga. El conduce también según sila con el Selyama Barangay Drug Mapping para identifika si cosa barrio el bien afectado na problema de droga. We will also go into the barangay drug mapping in order to identify and prioritize which barangays are least affected and moderately and seriously affected. So these are some of the programs that Regional Office 9 of PIDEA will be conducting here in Region 9 and specifically in Zamboanga City. Mediante con este habla si Aspacio, kaya hindi pa ele pwede konfirma si Chene bat opera Shabu Laboratories aquí na rehiyon. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.